Nilimen Bised Ron P, Nilimonduli Rong Carry Baptist Church Pen. Nilimen Bised Ron P, Nilimonduli Rong Carry Baptist Church Pen. Inke noni instrument Charlie Bomb like lead guitar. Inke ladag lead guitar ang Charlie Dunlo, tek sarum na misensan, nangithan ang dong tek big inke nilita Charlie Dunlo dakpen misen pen. Inke jongsi nilila lead guitar tek serlo pulote. Lason monduli hans tame, manke lason Sunday school hans tame chithangon. Sabina terang pila penili monduli lake Songron Baptist Church. Nili no instruments ke anpam lake keyboard. Keyboard se chade dot. Tangte nang music training nang dun ke monduli pen sinang toy dun ma matangte nang li pe nang li puto nang toy dun pen sinang chade dun ma matangte nali ning ke hang ma sinang chade dun la. Nali ning ke hang ma sinang chade dun. Tangte nang li music text share lo butan de ko pilo chiman gang tung ke. Music text share butan ke present version ma jodi dar sa. Choro la. Dimana ya terong pi. Nili monduli men ke anang sobat stars. Kopi instrument se chade dun lo. Guitar se chade dun. Teng mu cholo ma. Ini punan pen. Simok. Dapun monduli men ke music training nang dun ke bang senang toy dun sinang dun ma matangte nang ning hang sinang dun. Nang ning hang sinang dun. Jadi nanti nang music text share lo ti kopi lo nang chiman gang tung. Monduli lo na hai bidon pa. Lapa. Present worship hal dun pa. Hello nang ke mang ke Jordan Nilimonduli men ke Chumni Baptist Church. Kopi instrument lo chade dun ke Drum. drum se chade dun. Music class nang dun ke bang senang toy dun ma matang te nang ning hang ban lo. Ning hang ben dala sa ni cuma puriran sini berapa na? Lapen nang music text share lo ti kopi lo chiman gang tung ke. Worship service long san worship band man ku Worship band se chipe man gang tung. Nilimena guitar be. Lapen Charlie guitar si Charlie. Monduli men lang sobat Baptist. Lapen ni guitar Charlie ni hang ke Church Japan. Ta choro lo. Ta. Dalam nilimen lagi nilai terang pi, nilimonduli men lagi tiklang di Baptist Church. Lapen instrument Charlie pun lagi keyboard si. Nanti nali music text share lo pulo tang te kopi lo chiman gang tung ke. Nili present worship hymn si Charlie pun kan. Tang te nali music training nang dun ke nang di pan komandi nang itu dun besin nang dun ma matang te nang ning ke hang besin nang dun la. Nili mikang la lapen te monduli source nami nang itu dan ji. Lapen si nang nang donong lo hapulo hedi. Pinien kini kre po chok lo la se theng mu chora son ma. Subs improve lesson. Kecing se ning kanang ma matang te pra first year lang te. Ta choro lo. Nang monduli la pen amente thani ma. men ke Smith Killing Nilimonduli lake London Baptist Church. Nang le Charlie dan ke drum se chade dot de. Tang te nali music training nang dun ke nali pat company nang itu dun besin nang dun ma matang te nali ning hang besin nang dun la. Ini ang dun no lapen kamha emitang mo ke unte kuma Nilimonduli pen se Nang sirap dun lo na pulo hedi. Nanti nang le music text share lo kopi lo chiman gang tung ke. present worship leader. Dari chiman gang tung. Choro lo. Nilimen ke Kansing Kiling, Nilimonduli ke Kakazan Baptist Church. Nali kopi instrument lo chade dun ke. Gitar. Gitar se chade dun. Nali pan ke monduli be se nang toy dun ma matang te nali individual be si la bang so training nang dun lo. Nilifan ke Monduli mas nang toy do. Acha. Nanti nali kopi pan si la bang so music nang chade dun lo. Nili ke present worship fan, monta do ke do bom lo he. Ta ansa se ke thek mu chodi fan sin nang do. Tang te nali kecing se ning kanang ma matang de prang prang ning kana nang dun lo. Yang kini kan thom ko. Kan thom chok lo di. Choro lo. Nilimen lagi apa pi? Niliwang lagi dalam Nang le labang so music training nang dun ke kecing si lang ma matang de prang ning kan nang dun lo. Apa nih kan? Peningan ke ning kan ko an lo. Kan ini. Kan ini chok lo di. Tang te nang kopi instrument lo chade dun ke. Gitar se chade dun. Nang le jong si
music texture lo tante labang so music pen kopi lo kam energy nang li future pan ke enodun enodun texture bang pi ke manye pan se nang li music nang chali don lo na pula hedi ta choro lo men ke somewhere on ping ke mini mondili ke dak manja baptist church nang kopi instrument lo chali don ke guitar se chali don nang pan nang le music training nang don ke nang pan combination nang to don ma matang tin nang le ning ke hang mas nang don lo ni ke hang men sin nang idun nang pan ko malo nang sponsor don ke nang le menama matang te mondali pen lo mondili men sin nang idun nanti nang music texture lo tante kopi lo cuma nang tung ke da mina church long praise and worship long kilidun nang tu lo apen nong pati da kang chung no anam pan kiroi pan dun pen na jok si anam pan na kiro pi kang chung no choro lo Men ke Michael Anse ni mondili ke dari Number 2 Baptist Church. nang le music training nang don ni ke ching sen ning kan lang ma matang te apra ning kan nang don lo Planning kanan dulu 3 years kat di chok lo. penenge 3 years ko complete lo di nang le kopi instrument lo chali don ke Acoustic guitar. acoustic guitar se chali don Music training itu ke na lo imna cari dan ko la pen ke. Meta mondili meta ayu lo me jalan ko la pen. Asang kapre gospel society lo me chira pon ibu semata. nilimen lage binon rong pi la pen nili mondili ke number 1 sui la pen nang music training nang don ke ching sen ning kan lang ma matang da prang nang don lo pining pen pi cheng la ke ching silang de kopi instrument lo nang le chali don ke nili drum te sari pon drum se chali don nang le music texture lo tang de nang le kopi lo ke mang ke nili ma thapon bom lo mane texture de mane anse mane arnam bhasha me kiro kache pan paprang pai pan si bori pan Lagi certification ini mondili lagi Chamili Baptist Church. nang le kopi instrument lo chali don ke Ini guitar se na. guitar se chali don de pening sin age don cheng lang ma matang da prang ning kan nang don lo Pining na si chang. pening si ke cheng lang de nang le kopi instrument lo chali don ke guitar se chali don tante nang le guitar texture lo pro tang de nang le kopi lo nang le prang phana ke mang dam ke Ini orang manong mati man mati ini mondili pan kita japan tadi pan ta choro bar Men lagi tahun itu orang tu, ben ini mondili men lagi saja Baptist Church. nang le kopi instrument lo chali don ke Ini kita ni kan cok lo, ben kita am tanding kan itu hamun juga, ini ke gitar si Charlie, ben pining itu janu sih ya. pening kan ikan pri chok lo ma Kalah. nanti nang le music training nang don ke kopi pan pusin nang le nang don lo Ini itu cengen kan ke ini ok pasti ini mata, rongan jelang, kini pan ton kan di cuma ke arna manong bat masih ini, batik. nono bangke nang li gospel lu nang si dun ko lo pusin nang le ning ke patik lo pula hedi setami nang le nang ke don cheng hod malom ke nang le ke patik se lo potang ke ke ronga je long si nang le ana gitar hui tami ke rodon je phan si nang le ke patik lo pula hedi kala tami nono bangke nang le ke patik lo arna phan si roi po la pula he Malen bepi tang ke nang le mondeli mana je thani ma nang le su church nanti nang le music nang idun pen ali ci thelong ma matang te ci thelong le pen pusin nang le tudam ji thelong le nang idun cheng lang ma matang de pra ning kan nang don peng se person de kopi instrument lang chali dun ke nang pen komalo nang sponsor dun ke nang le tum ham family pen ma matang te church pen ma family pen se nang pan sponsor dun de nanti nang le music texture lo dan de kopi lo cuman kan dun ke ha arna manong bethe je pansi music nang chali don lo na pala di ta choro lo nang le men je thani ma Ini men kan cetimu, tapi ini mondili ke Number Baptist Church. nang le kopi instrument lo chali don ke Charlie ke bass guitar. he chali don de ke cheng sen ning kalang ma matang de penengan ke Ini kan na. ke cheng silang de ade nang le music texture de kopi lo cuman kan dun ke Music selalu kita di pada ali sebadan itu apa namanya nampan ali pada itu acuma namun selalu de ke ABC macam ke dia langsung la worship team a member hai langsung si cuman ta choro lo de men ke lo senti ke mondeli men ke Tigranjin Baptist Church nang le kopi instrument lo chali don ke kita
gitar se chale don music training na gedon ke ching sia pong lang ma matang da prang lang don no Nanti nasi ceng lah. ching silang de nanti na music tek ser de ko pilo chi man kang dong ke Bersih pulang lagi gitar. Kiri warna kiri. nang le monduli chi thani ma Kan kira sakit sih kan lima kan kalau kompetisi. de nang le music training na gedon ke ching sia pong lang ma matang da prang lang don no Nasi ceng sih. nanti nang le ko instrument la chale don ke Gitar. gitar se chale don nang le music tek ser pul tan pe ko pilo chi man kang dong ke Di sini tahu deh gitar lo itu gitar mau di sini son. Son Jepang teknik pan tapi kamu ini masih ini mata apa nanti nilin tum nang card kang dong la hello la bang so music training bi bom nang jilang ma matang ke binang ni lo pus nang tu don ji Pon, paprang pon bom di sini kami itu. Coba den te men la penang monduli men jatani ma Nilimen lagi sarkliming tila pen nilimondili lagi tulamara basi krang baptist church. nang le ko instrument la chale don ke Nili ke Charlie bom lagi bass guitar Charlie bom. ke ching sia phong nang ma matang aprang phong nang ni nang don long la Aprang apong na nang dunong kila non nang gidun bang second time lo di tang de nang le music tek ser lo putan de ko pilo chi man kang dong ke la bang non la bang so music texture lo bute mo RNC arna manong ibati dunji la pen mo la kitek pen mo gospel band mo la bang so arnam akam claim hansi ni nang den itu makar juga kang la lo la bang so music training bi bom nang jilang ma matang te binang ni lo pus si anu tum putan ji bi bom nang lang ya ba Lagi sarsing ini lepas ini limon dia main lagi iklan sambar baptist church. nang le ko instrument la chale don ke Ini non ke Charlie bom ke gitar. gitar la chale don de ke ching sia phong lo ma matang da prang kan nang don lo Ini non pen berarti hong thom po. phong phong chalo di tang te nang le music tek ser lo putan te ko pilo ke chi man kang dong ke Ini yo se tek selo petang te anam pan kiri pan sini ni ha. tang te nilin card kang tung la hello labang so music training ki bi pen ane tum ali ki theklong ma Oh, tek long mana aprang aning kan bang tek pen tapi non bang ke kaim person sini ni tak tek long. tang te bi bom nang lang ma ma tang te binang ni lo pusin ane tum putan ji Labang ke BBR ni lah sini sini. nang ko instrument la chali din ke piano se chali de ke ching sia phong lo ma ma tang te aprang prang dan nang chali don la Aprang ko lakukan second time pa hedi tang te nang li ki chali don pe nang li thang ali ji theklong lo ma theklong lo di tang te nang li music tek ser lo putan de copy ro chi man tung ya arnam fancy ro ipo lapen neli karju kang tung la hello labang so music training bi bom nang ilang ma matang te binang lo pusin nang putan ji bilang ibon lang sini. Rom nilimen ki sontero nili monduli baklang so baptist church nang le ko instrument la chali din ke ni kita tang 2022 ben ini 2024 an drum Charlie bom 22 pen 24 putan de kanan po ning kan thom di tang te nang li nang dun pen ali dulu pusi pudai ma matang te ali ji thekdam long le pusin nang le puni Jadi kiceng sih bisa nih drum support itu na perang mendat. Dat na Charlie tapi non bang lun alo magalah. Mane tebun texture lagi tek lo. Kelima lagi mono beat jadi beli lagi. nang le ko instrument la chali din ke